Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Benja TV, n'umwana twabayeho kubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye mu myidagaduro, muri siporo, muri politiki, amakuru agezweho ahantu hose ku isi kugiye. Njya mujye kubana nanjye muri iki kiganiro The Benjamin aka Young Male cyangwa Mr. Icara Wige. Niko kora subscribe tujye tubana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mwe mu wa mbere babona amakuru kugiye. No munsi twaje mu isi ya siporo, mu isi y'imikino, ikiganiro bita Bench of Sport cyangwa B-Sport zamukujya kuri Benja TV 7. Kiganiro no munsi tugiye kuganira ku ikipe ya Rayon Sport cyangwa Super Coupe. Muri kipe ya Rayon Sport murabizi ko yarayikinye Super Coupe n'ikipe ya Polisi Kiyovu yakinye na Mukura. Habanje ejo ku isaha ya 9 baje ku match ikipe ya Mukura na Kiyovu. Barakina match ubona idashamaje cyane. Ikipe ya Mukura iza gutsindwa igitego kimwe cya Kiyovu, nabwo penalty urebye amashusho ubona ko nagwo umukinyi bavuga ko bateze wa Kiyovu bamukozeho, kuko urebye amashusho y'umuntu wa kamera wari uri aho kuri iryo zamu rya Mukura ubona ko batamukozeho yigwishije. Ariko penalty birangira itanzwe, ntiwarenga umusifisi kuko nabwo iyo action yabaye yarayi kwibona. Mwumvi nyine mwege muze kugenda muri amashusho. Ikipe nyine ntabwo iyo action yabaye kuko umusifisi ntabwo ari gupfa kubibona bitewe n'abakinnyi bamukingirije. Kiyovu ibonye iyo penalty Didier arayitsinda. Didier wahoze muri Polisi wakiye no muri Rayon Sport. Kuko Kiyovu ibiri qualifié bigiye finali, baravuga ngo ati tujye gutegereza ikipe irava hagati ya Polisi na Rayon Sport. Kiyovu ibayegukanye na miliyoni 20 la celebraye bana bishongora kuri Rayon Sport ibiki n'ibiki. Polisi mu biganiro byinshi bitandukanye murabizi yuko hari ubuvugizi w'abafana wayo yari kuwe na Wasiri ku gitangazamakuru cy'igihugu RBA kuri Radio Rwanda mu rubuga rw'imikino, avuga yuko bagiye kwifatanya na APR n'abandi n'abayovu muri rusange, abantu bose ngo ni friendly force, ngo agiye kwifatanya batsinde Rayon Sport. Ntibyatinze n'undi baje kwitsinda, nubwo match yarangiye ari ubusa ku busa, baza kwifashishwa cyangwa kwitabaza penalty. Sinzi ikintu, hari ingingo yahereyeho ashingira ku bakinnyi ba Rayon Sport bateye penalty. N'umuntu wa mbere wateye penalty ubona ko abantu benshi bakibona ko ari ugiye kwitera bashyiraho dute, hanga ati se ibi ni ibiki. Uyu niyo muntu hari ingingo yizeye wa mbere cyangwa yizera muri Rayon Sport uzi gutera ikintu bita penalty. 1 mu bakinnyi bose bakina imbere, Kameni, Atison, Cyamoza Daniel, Eric Tatu, Issa Jigiba, abo bakinnyi bose niwo hari ingingo yarebye mabona umuntu mu defense Didier te wafatisha muri Rayon. Urayizi yuko baguze Watara, abona yuko ari we wa mbere wa penalty yinjiza bari muri mode. Polisi yari imashe kwirata Jaberi. Bero ko tujya kuri penalty, Polisi mu minota 10 ya mbere yahazi ikipe bita Rayon Sport, aho yakoze action eshatu zose gardien Dande Junior wa Rayon Sport akora save eshatu zikurikiranye. Ahaguruka bashota kura amapanguro, niwe mu cyaza Rayon Sport ifite umuzamu wa mbere mu gihugu na dashidikanya, natatinya kuvuga ko ari we wa mbere. Barakina action, Kameni akubita umutwe biranga, aho Eric Tatu yaje kwinjiramo yate Corone nanone yari igiye kwijyanamo nuko yidunze mu murongo iragaruka. Uriya mwana kafite akaguru gacyayera obita Tony Kitoga byari byanze. Hari ingingo irini koze yakoze no kwima ubwiza bwa Kabanke, bakabanga ati ngo bedding ari muri wapi kabisa.
umuntu bita Kabange ni wamujyanye na Obed. Hano bavuga ngo Obed ari hejuru wapi? Umuki utatira centre. Baza ko hejuru yaziteye kandi bakavuga ngo hejuru ngo ntago muri iyi minsi kuzamuka. Gatere centre. Ariko Kabange muri rezo ibitego byose ari wabigize mu ruhare Rayon Sports iheruka gutsinda. Yanatsinze muri Sekafa Kagame Cup. Barakina igice cya mbere kirarangira busa ku busa, igice cya kabiri nacyo biraza. Yari match igenda itandukanye niyo yabaye saa 9 yahuje Kiyovu na Mukura itaragendaga, ariko ya Polisi na Rayon Sports wabonaga ko ari match iri kugenda nyine ifite imbaraga, ifite agatuza. Kudeshapo kuri Polisi, kuri kubakinyi benshi bari kugenda bagaruka bagirirwa icyizere. Evan kabisa Polisi yagaze neza. Babagiye muri penalty, Jabel arayirata, Didier arayirata. Evan Kamena Giono abayiteye poto, muretse ko abantu b'imoso ubundi abari gakeya yuko batsinda penalty, kuko murabisi ko mu gikombe cy'isi giheruka Messi ne mu kinyi nashidikanyaho yuko ariwe warase penalty nyinshi, kuko abakinnyi b'imoso bakunda kurata penalty. Umukinnyi bita Moza Daniel yagiye amasimbo yakora n'ikinyuranye ubona ko ari gukora cyane. Uraho Pete ugomba nakora cyane kurusha na Elita. Itataracenga akagumana baro ashaka kugerayo nka penitere gacenga abakinnyi benshi bikanga. Ariko Moza Daniel akina bike byiza kandi bifite isuku ubona bitanga umusaruro. Na Elita ni umuhanga pe, ariko Daniel akina ibintu bike cyane. Atsinda penalty nziza, n'umugaridiye wa Polisi amukomera amashyi aravuga ngo ati no Peti ane penalty nziza. Birangira Polisi yinjije penalty enye muri 5, Rayon Sports yinjiza 2 muri 5. Irangira isezero uko nguko. Rayon Sports Super Coupe ibitashiko nguko, kaba igiye kwitegura urugendo rwerekeza muri Cameroon, agiye gukina na n'ikipe yo muri Cameroon muri Confederation Cup. Kabiri kwitegura izajyana na direction. Amakuru mfite nuko izajyana direction y'abantu 50 bashobora kwiyongeraho bitewe n'abafana bashobora kugenda bishyira amatike akabajyana n'ikipe ya Rayon Sports. Amajezi yayo ribwo bwa mbere bazayakinishaho. Nuko gukora subscribe kuri Benja TV7 njye mukurikira mujye muba ba mbere kubonera amakuru kugiye atari ivumbi. Amakuru yose agezweho ni hano kuri Benja TV7. Nuko gukora subscribe. Rayon Sports iri kwitegura urugendo, ariko ikaba yari maze imikino 9 itsinda idatsindwa, ariko umukino wa 10 iranganyije ukuri anago barank'uwatsinzwe. Ariko nubwo bitabaje penalty ari irushanwa ariko buri nwo banganyije, ariko ikaba yanatsinzwe nyine yavuyemo. Aho ni yaba Rayon Sports iri kugendera ku byendi by'insinzi yatsinze, ikaba ari kwirengagiza cyangwa itari kwita ku nyine, ikaba ikiri kugenda mu nsinzi ikiri yarasinze icyo bita gusinda nyine. Ibyishimo byarabasendera bakaba batari kwita ku mikino bafite imbere yabo, gasanga nibanageze, kuko inzira Rayon Sports irimo ni inzira isa nk'iyoroshye, uretse ikipe yo muri Mozambique isa nk'ikomeye, ariko Rayon Sports ni inzira yose nk'iharuye ikaba yasubira mu matsinda. Ariko nibivanga bagakomeza kugenda ngo ibyo bakoze muri Sekafa Kagame Cup ushaka kurangira n'ubundi bihombye, gasanga nibageze kure kandi ikipe yabo ikomeye imeze neza, iri kugenda yongeramo abakinyi, yongeramo Mohamed Ouattara, yongeramo Eldinho Mukono, yongeramo Moise Sanja Braya. Aho naki Rayon Sports yongeyemo 3 nyuma yo gutwara Sekafa Kagame Cup, nyuma yuko bari bavuze umurundi umwataka, birangira bayongeyemo Sanja Braya. Rayon Sports ikomeza kwiyubaka igenda kanu kintu baba kukitaho bakareba kuri match ziri imbere. Murabizi ko ikipe y'abagore ya byahombye yasivamo ni yatwa Sekafa nyine Sekafa
barasezere kandi ari ikipe yitezwe yuko ubushize yageze finale yitezwe yuko yatwaye iki birangira bihombye. Rero Rayon Sports igomba kwitonda ntiyirare n'ikipe ya APR murabizi yuko nayo iri kwanika amahoro biri mu nzira yuko ari igihe itakitabira imikino ya Champions League kubera icyorezo kiri muri Congo. N'ikipe nyine urumva ko Rayon Sports igomba kuba ariyo niyo turi guhamahirwe, niyo abantu benshi baha amahirwe bitewe n'ukuntu yitwaye muri Sekafa Kagame Cup yo kuba yatwara iki gikombe nako yo kuba yagera mu matsinda. Umuntu bita umwataka wa Rayon Sports bivugwa yuko ashobora kuba agiye kwerekeza muri Gor Mahia w'umurundi, bivugwa yuko ashobora kuba agiye kwerekeza muri Gor Mahia nyuma y'amakuru ari kuwiswa yuko ari bujye muri polisi. Rero murumva yuko abafana namwe muzashyigikira no makipe yacu agiye guhagararira u Rwanda mu Rwanda mpuzamahanga. Niko gukora subscribe tujye tubana mu biganiro byinshi bitandukanye. Ikiganiro Bench of Sport cyangwa B Sport mwemere gukurikira kuri Benja TV 7. Ciao ciao, ikiganiro cyacu nakagaruka. Hasta la vista.